What is the topic? How will you translate in English? Come on. Rewrite your story. Say together. Rewrite your stories. Okay. Bible article Mr. Ponsu Itukami Isura Dam A Precious Yakena Isukuti Suna Su Reverend William King Uko Pangol A Sayen A Akua Patil Soleta Ikia Sa Busi A Imundo A Ipate Takenan A Busuta Alahio Paul Lin na Sasu Sol Ahin Ikia Sol Ahilay Sun Ogo Sumang Din Habol Labol In Kin A Alu In Anumay Apasal In Asal Go In Songkul A Apun Umid Ahin Pagkat Slow In Agaswas Ko Atun King Go In Hello In Ban Akon Pakat In Adel Asalwa So In Atien In Odin In Ahin Sidang Tidin Sidang Nandang Te Hien Le Neho Henga Sule Ujir Tate Henga Alin Kaduk Letin In Atien In Ahin Kan In Ahin Henga South In King Abu Sutu Atien Ahin In Asal Le Panpan Ahin Atien Tau Dale Hong Tung Sumang King Usta Nipa Sutun Pang Atien Tu Pan Sak Pa In Apang Ta Ahin Gamtin Ang Anas Palsoin Atien Pa Anak Hangsan Ogun Tanta Anak Kotoin Ogun Minhole Kakot Tanta Anak Kotoin Ijale Kakot Hong Ijale Kakot Sun Saken Dikabutin Sunga Atijak Butin Saken In Ahay Kuntingan Dikabutin In Imang Pawi Ijijun Ahin Kopumpi Akin Adil Anak Bien Tungkul Anak Bien Sinatang Day Anak Koin Amin Tunin po kasi isay asin na salin at na at ihasay so tayo. Likim po in ko at isyel tayo. Likim po in at isyel at hasin. Likim ikili pahin. Likim out. Likim to pahin. Yung story ko bang apiyang sulit. Yung ikili ikitagaw ko anahin. Ano yung layapan at mo besin Aling kisah yang setan cepat, senang setan, negeri lagi. Kulit sendengar ajensi, awal kom mungkin New York kopi anak baru lagi. Awal kom in anak jangkau ini New York kopi itu lo kopi game orang akan kawin, tunggu kain, alam kain itu ujian apa sampai lagi. Selain Aun now being Asun. Evangelist David Wilker Sabenti Kung Bisu in Nangayu. Today, Banglaw pa Nangayu Singing Ali. Agad titiin. Ay hindi Kus anong hangin. Evangelist Pusu. Aben Hayen. Aben Adi Ilin Ali. Ila David Wilker Sabenti Yadi Long. Yen. Ikinyo niya poloy siyempat na tinso. Evangelistic na siyempat agolin. Akensu, Evakensu, asay pinagi. Isang patenin na ahintongin. Nikikos ang siyempat Pulis kuda at ipilot tayo. Bible ahinsingin. Akensu pa hangsa ng ahong pang-pangin. Nikikos hungko at ikial tayo. Nikikos in ahisim akasi tayo. Colonial Heartland Senders Soon. 1939, the Great Depression License ng Coma Restaurant Anabolin, Kari Asian Apang Kitin, Insurance Salesman Insong Anapang Guest Filling Station House. Ito na all pump operator Insong Anapang Automatic Insong Anapang Point. Restaurant Imama Anabol Kon ayat hosu agin mangsain 1952 Sun KFC fried chicken KFC Yahoo Pide Asa restaurant di agin bodo
ama ta sa kon song bu na ni atitai PCPS tu ahum mata in US apa Islamic campaign ati ken angkan tu yen $NC panta alien restaurant tu alitai hola song KFC sahi ingai sang he uben ali ama le ati pha le keldan tu bian to lo in restaurant KFC ati bian to kai in le alin so lunga akilang ke in ali Colonel Harlan Sanders Kusin ati siang tai Colonel Harlan Sanders in Kusin apal tai Event Dr. KH Kaiser Kham Chun ati sei da khat ko thong dong khat ahong pian kha in wanda tu nia pat ka in sung Kusin ikyabing ati tai ahong ti akin ahi masanga kakien hello te in sung anahi udan ahi isong le ahong pen ta zi kakien hete in sung hong video ahi dan asuna ahi Jen Robert in asut set iti kabu asun atu sin anang mati tu sin si pa writer character pa le akong pa main actor na hi ati si atu na tu sin ko tu na dai mo le na tiang jing te ai ati writer na hi si na hin ko ti sa tu ati sa hi tai na tiang thei zo ati ta toy aso hi tai ati nay khat so ati nang le nang ngai dan kan tu le na khonong ding bang nang ma ko na lai e iti lang tol nang man na man ding han nang ma ko na e atu sin iti na ti binom em nang ma ko ani tu le nang man song na tu sin na tha ani te ani te kha ya long in sunga ko te kha tin in sunga na kiam to te ani lâu hầu in sung na hi na uba kon officer in sunga na kiam te ani ni bai ka in sung na hi na uba kon ni hầu in sunga na kiam te ani aken hello in sung na hi na uba kon aken he in sung na kiam te ani zudon in sunga kon zudon lo in sunga na kiam te ani ni zo te in sunga kon ni kita te in sunga na kiam te ani atom lama sei bien asi a kon apha na so te ani aka le lang tong tu ani kai ke e officer in sunga kon ni han in sunga na so te ani ni ho in sunga kon ni vai ka in sunga na kiam ke te ani aken ding in sunga kon aken hello in sunga zo ni so mo ani poi to na hin ko man dan in ahin ko ding ani nang man ki kan in apa zo tu idai so kai diu ani si in apa zo ngon ya tu an la tu ani nang ma ka sa hu wa zo le mo to le bu ka da sa mo na na hi kha zo le tu ya pa ni ki ta na hi thai ani tu sin tha si tan te in sung tu sin tha si tan na ko ti sa abul lang bang na ya te poi zo le to na na mun apa in na ki tha pat ke in a sei na bang na ya te ani from this topic analysis is that from today on we can rewrite our story. For example, in the past, if you are a good person, we can rewrite our story to be a good person.